Pozdrav i dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo baš da pričamo šta se to dešava na mom nalogu, kakve sam lekcije naučio iz ovog izazova koji radim i također kakve tradeove imam. Kao što možda vidiš, trenutno mi je aktivan trade na USD-CAD-u, znači deo volumena. Imam još jedan koji je aktivan na zlatu. Sad ću ti pokazati kako izgleda trenutno stanje na nalogu. Znači trenutno se nalazimo na balansu od 105.000. Znači ostalo nam je još oko 3.000, znači do kraja. Equity je oko 106, mislim da je sad blizu i 107, jer imam dva trejda, znači pred vesti koji sad čekam, znači to je tvoje u 2.30, znači to je moje u 7.30. A sad ću pokazati kako sam uhvatio ovaj trade jutro. Znači, pričali smo da čekam likvidacije oko ovih mojih nivoa, znači kad dobijemo likvidaciju čekam da cena napravi, to je da prihvati nazad taj nivo i onda na kraju dana tražim odmah ulaz. Znači, čim sam to video, znači čim smo napravili tu likvidaciju oko ovog mog nivoa, ono što je bitno znati da se cena zadržavala iznad ovog nivoa, znači posmatram long pozicije, kad sam video ovu likvidaciju, znači to je bila moja automatski sam postavio limit order i cena me je tu skoro izbacila. Tako da, baš evo neposredno pred vesti sam skinuo deo pozicije za svaki slučaj, jer nikad ne znaš šta će cena uraditi, što smo već rasli neko vreme, možda dobijemo čak i pullback nazad na nivoje. Tako da ovde što se tiče, trenutno posmatram da jurim skroz gore do ovih nivoa iznad, znači tu gledam da skidam većinu pozicije. Sve zavisnosti šta ćemo sada dobiti na ovoj reakciji. Također imam aktivan trade na zlatu, ista situacija, znači ovdje smo weekly high, cena je se zadržavala iznad, likvidacija, vraćanje u zonu, ulaz, tim što sam ovdje malo požurio nakon te likvidacije. Znači vidimo da smo ovdje likvidirali nivo i ja sam odmah ovdje brzo postavio order, cena me je također skoro izbacila, ali ono što je bitno znati da sreća upoznaje pripremu. U trgovanju 6 puta ćete imati moment sreće da misli da je sreća u stvari vještine upoznala pripremu. Znači u ovom slučaju dobro sam postavio svoj stop loss, iako je moglo da se desi na 2 trade dobijem gubitne, ispostavilo se kao dobar moment, dobro sam postavio svoje stop lossove i samim tim cena je ispunila ono što sam želeo. Znači, bilo ovdje već par tradova koji sam hteo da ti pokažem, ali ono što je za mene najbitnija lekcija ove nedelje je to da sam dodao jednu novu stvar u svoje pravilo, znači kako razvijam svoj trading plan, tako odmah i optimizujem. Znači, ono što sam ovdje stavio, uvek stavljam plus 1, znači otprilike 1 plus pip limit order kod interesne tačke. A sad ću ti pokazati i zašto. Znači, kao što možeš da vidiš ovdje, znači, moj order se nalazi iznad interesne tačke. Ista stvar i na USD-CAD. Znači, moj order se nalazi iznad interesne tačke da bi mi cena ispunila order, jer desilo mi se pre par dana, evo sad ću ti baš pokazati i tačno gde. Samo sekund. Znači, desilo mi se da sam pre par dana, žao mi što sam obrcao taj trade pa se ne vidi sada, znači postavio sam ga ispod interesne tačke. Znači postavio sam svoj order, znači imao sam dosta dobar propuštenih trade-ova ove nedelje na EuroCHF-u, iako je najbolji par, najviše mi nervira u posljednjem periodu. I ono što, znači čim sam vidio da je cena prihvatila taj nivo, znači postavio sam order, ali ono što se desilo da je cena par puta dotakla moj order, ali mi nije ispunila. Da sam ga postavio malo niže, to bi sigurno bio ispunjen order, samim tim bi se nalazi u jako dobrom tradu. Znači ovdje sam jurio 3.2, samo da vidimo. Znači ovdje sam jurio 3.2, cena otišla znatno više. Moj glavni idejni nivo je bio da ga jurim ispod ovog nivoa, znači quarterly low, što se ispostavilo kao dobro. Cena ovdje vrlo brzo znači ovdje smo dobili TP, međutim, nažalost nisam nalazio u ovom tradu da bi ti pokazao kako to posle izgledalo. A sad ću pokazati stop loss, čisto da vidiš kako je to također izgledalo. Znači ovdje smo dobili
znači cena je došla do te tačke do koje sam želeo. Međutim, također ću sad pokazati stop loss koji sam imao. Ista stvar, znači čekamo da cena provodi neko vrijeme ispod ovog nivoa, znači kada likvidiramo taj nivo, čekamo da se cena brzo vrati. Kad sam to video, želeo sam da jurim taj trade, znači stavio sam ga ispod interesne tačke ovog puta i želeo sam da jurim, znači 3.2. Znači negdje na ovom nivou. I ovdje sam formirala fantastičan trend likvidnost, međutim, ovo je bio vrlo brzo stop loss, tako da ovdje nije cena ispunila ono što sam želao. Ali u svakom slučaju, trenutno se nalazimo, znači, samo da se vratimo. Znači ovdje se nalazim u longu na zlatu. Znači čekam da cena barem probije ove nivoje, pa ću onda posmatrati price action na osnovu toga odlučiti, a također na USD CAD-u, znači posmatram da cena pogodi ove gore iznad nivoje i da tu gledam da skidam glavni deo profita. Tako da eto, to je glavni deo što se tiče trenutnih tradova, ali ajde bacit ću pogled čisto da vidiš šta se dešava to na Bitcoinu. Bitcoin me posljednjih par dana prilično lepo iznenadio. Ako pratiš me na Instagramu, primijetio bi da i pre nego što je cena probila ove nivoje sam posmatrao dva slučaja. Breakout ili fake out. Desio se u ovom slučaju očigledan breakout, tako da ovo po meni me navodi da smo se uputili da jurimo novi all time high. Naravno, treba imati u vidu da bear marketi počinju tako što retestiraju prethodne nivoje pa krenemo da padamo, ali ovaj u stvari breakout prilično agresivan, upravo zato što je Trump odlučio da popusti sa tarifom što se tiče prema Kini. Tržište je prilično pozitivno reagovalo, jer također možemo da vidimo i na indeksima da smo imali popriličan rally, znači evo jučer smo imali prilično lep rally, ali bitno imati vidio da se nalazimo u bearish range, znači imamo high, imamo low, tako da ovdje postoji vjerojatnoća da ćemo se odbiti i nastaviti da padamo. Ali sve u svemu, stvari izgledaju lepo što se tiče kripta. Danas, čisto da proverim, pošto smo imali vesti. Pa ovo je prema očekivanje, znači imali smo, znači što se tiče unemployment claims, 222.000, znači ispunili smo očekivanja, ovdje smo neutralni, tako da ovdje bih rekao, samo da imamo kako stojimo, znači sa ciframa, ovdje bih rekao da smo trenutno daleko od recesije, znači nalazimo se na jednim od istorijskih minimuma. Bitno je znati da kada imamo pad bruto društvenog dohotka, to znači da ulazimo u recesiju. Znači to je tenčka recesija, kada znači nam cena imamo dva uzastopna kvartala da su negativna, ali da bi se to ispunilo, najbitnija konfirmacija u stvari da imamo rast nezaposlenosti, što nam govori da će cena u tom slučaju možda, znači da će market u tom slučaju vjerojatno ući u recesiju. Tako da eto, tako izgledaju stvari za mene. Pratim ove tradove, za sad izgleda jako lepo, vjerojatno ćemo se nalaziti možda danas na 107.000, ja se iskreno nadam, ali u svakom slučaju pratim dalje. Ovo izgleda jako lepo. Ako imaš neka pitanja ili komentar, slobodno ih ostavi u okviru ovog videa, a mi se vidimo sljedeći.